Kaya na po, nakita ko DJ, so analytical ko na. So at daming times talaga nga one-on-one conversation kami with regards to the DJ programs and projects city government. So adot i-present ko yung kuana, yung explicar ko beto kwa. Ala, to be honest, sometimes mabayagan, yung ibagbaga vice gov awan pondomi. So DJ, adot kahit ko nga talaga, I only have limited funds ko naking kuana. Isong garod ka nagpaaramid iti na duma-duma nga proposal ko. Taited ko yung kuana, tati ko na kitaek no mapunduan mi. So DJ. So di siguro di comment ng analytical. Nung sasarita kang ngamin, syempre I have to decide wisely kasi I have to weigh amin. Hangaga puta kayat ko dire-diretso. I have to consider amin. So it's depende on how you interpret DJ Imbagana. Siya kami na po ti ugalig hang basta nga diretso ingganat analyze amin. Iso nga siguro ka din sa una po. Kasi dami talaga tayong sa rumor kami, nagsarsarita kami nga dua. So ag-update no kwa. So kadit sa una po kasi siguro nabasa na kami naunid siguro panunot. Then hangaga po ta nagbuling-linga kawan na mo ka. Naunid na panunot apo. DJ ngamin, dito galik talaga. Then ton malpas ka magsarita, tawagak ton nga vice cop ganito kanating. So adagi min DJ kayat na ken kayat ko ngem diferensya mi awan pondo ti city. So apat patulong king kuana. So kadjay ako. More on DJ improvement iti infrastructure. Tapno mo yo apo DJ ASEAN nga roti for next year 2025. Umay datoy lawag. Mesang venue is Lawag City. So we are preparing. So pagsarasaritaan mi apo. So nga dapat napita sa day showcase tayo. So far, ako pinagbali so paspasan mi. Magigor-coordinate ka pa iti simbaan apo. So nga kita mi nalaing. So nga dating nga road sangot simbahan apo kinasarita mi iti simbaan no mabalin pagparkingan pa lang. So DJ apo. Kasi we're preparing for the ASEAN. Kaya in the near future, amin kung baga long-term plan ngamin, hanga basta no at mapanunot at implementar. So kajay na kengkwa na. No panunot na, syempre, no nalat budget ko, dapat long-term, hanga short-term amin ako. So kajay sa una.